Salam sejahtera ke salam ko asal tahun ka blog sa binayu kata yang teman ada din pare tahun pena मंगलवार 4 तारिख tahun setas tahun ka dulu berakhir kan ada tahun tanya nama blog sa ka sagun ram atenya blog receh kucike banyak tahun pe macam lebih continue tanto mat bakan natere सोड़े बना रेडी होना सोड़े बना लेना मनखान उनका होय वड़ा तवना नमी होय छटोगन और अरे सोड़े ना पूरा बना जो देना गाजर देना मतलब बड़ा हो गया तवन लोकल फ्रेश पैसा तवन ना गुम सोड़े देना तक कुछ भी ये लोग टेस्टी सोड़े कहीं Yo te quiero vivir en todo el fácil. स्टोव kan benar narinda nakarangit tin kostek jaga nakarangit kena tawan nakaris no sore ha bina ready tawan sore bina lagi और उनका प्याज को लगा दूँ tawan sampai ke mana? Mulai sekarang nanti aku tinggal, jangan lagi. Mulai dari ini lagi. Ini nanti. Kita lihat. Ini tuh, ini aku kita lihat. Mulai dia akan kita jom. Kita ini lagi. Next aku masala. Mix. Yang tentang mix ini kalau kita kalau kau bisa pulang berarti mix belum jadi masih habis itu sore tahun mesin now hanya tahun pura ini dogon tes sungguh tapi jom mudaring ngari rengat tahan yang sekedar celok magerum sore punya magerum sore oh nyangam tes di jom deh टेस्टी बुझे मस्त जम रे सोड़े जम मतलब ने हाँ जम स्टोव करना तुरंत तगोड़े मतलब गमे सेविला में सम किनी लिखा